Morning! I'm on my channel again, Bodyong Bisaya. This is Pilar Gens. Ano ni mga friends? Ano nila ang new normal? Makakasulod dito sa ilahang opisina. Linya taning gawa sinulatay. Taas ka ang pasensya. Dahil wala po kay laing adtuan. Hindi na lang ka magtambay. Paabot linya birog. Paabutay. Tamang irog. Maskin computerized na ang tanan. Latay gyapon. Put a pen here. It's not here. Tissue box. Inahaga ng cars diya sa kilid. Ulat na. Computer na itubangan akong machine para pindot na lang. Itong di ang car ulat po na. Kami diri nasa milingyonan eh. Technical linya. Sara dito ang gatang sa opisina. Mulatay jud. Ikaw sa yung ani diri haras tumoy nga linya. Open ni sila 10 o'clock. Inabot na may diri 10:30. Gano. Isa ang sibat na lang ako'y nagnulat. Sir, tabi ng kliyente ug ang cashier na samot ulat ng uban.
Dog mo jud. Dog na me. Salamat. Kami na pod. Hi, how can I help you? Open the doors. Ito na, nagtindahan sa Walmart. May siyang SM sa tuwa. Ang kamang grocery. Ito na kinabaratuhan ng grocery store diri. I need the account number on that account. I don't have it with me. And I need a withdrawal slip. Alright. Savings Saving or checking? or checking? Savings or checking? Checking. Okay, and don't worry about the account number. I can fill that out for you. Just fill in the amount, the signature, and other information. What? You don't. I can provide. I can look up the account number for you. So you don't have to worry about filling that in. But just fill out the other information. Hindi na tataman guys. Bye. Subscribe niya sa akong channel. Thank you.